Jangan daar kami nai. Ik zal hem siapa moesten klappen ke desi de gaan balik ka. Ai, us no mo date me liba ka rit ni po. Tag blade ko mo po no mo team. Bias in the fucking truck. Labit mo galas akda sa siman. The boss man. Ya, labit mo sila ni man. Iguna batran nito siya man. Ani anakan. Mas tibaw. Yakas tibaw chi and naglaya ni view. Amay brusas katan no net ani view bro. Halaw ko mahal no fatibaw chi bro. Asafi chi nito. Ay saniskak bro. Kiki bro, novelan, ay asogi, entibaw chi, amala sa novel tidi, amay brusas, bike boys bro. Wow, what's in nito? The big boss is the door, he's the big boss and the big boss at the big about lake. Labit mo galas akda sa siman. The boss man. Ya, labit mo sila ni man. Sa Fiji, ay sa noyalty hi, kiki bro, amay brusas kat na hi bro, amay brusas, bike boys bro, sa Fiji, nita wi, inovela ng skar bro, tibaw chi, mahi asogi bro, amay brusala asag no hi bro, amay brusa, bike boys ya, amay brusas, amay brusa. The big boss is the door, he's the big boss and the big boss at the big about lake. Labit mo galas akda sa siman. The boss man. Ya, labit mo sila ni man. Amay bro sa asano, bike boys ya bro, amay bro stikan, net ani view ay bro, asafi G nitaw, inovela ni tibaw G, blay ani view bro, amay bro sa matsano, net ani hexpack, kiki bro, as tibaw G nitaw, inovela ni, insafi G, amay bro sa hala, asani bro, amay bro sa skap, mini bitches bro, mini bitches fang paina, maay asukay bro, fat no a bitch in sa hita ka spin bro, ay sukay bro, amay bro sa Z bro, stikan we 8 many bitches, amay bro sila us pari bitches, kiki bro sa Fiji, novela ni Scar bro, nitaw and tibaw G, patibaw G, asano pi beat, ay drop no dang funny bro sa, kiki bro, ali bro sa ni bro, tibaw G, asano pa bidi, tibaw G, asano nitalaw no pa bidi, tibaw G, kiki bro, as pari bro sa, kiki bro, ali bro sa niya sa Fiji, nitaw and novela ni, tibaw G, ay play ani view ya, tibaw G, play ani view ya. The big boss is the door, he's the big boss and the big boss at the big about lake. Tibaw G, play ani view ya, amala G. Posta ngayon, skap posta ngayon.